U malim sredinama često žive ljudi čije životne priče ostaju daleko od očiju javnosti i za koje većina nikada ne sazna. A upravo takve priče nose posebnu snagu i vrednost. Takva je i priča naše današnje gošće, žene koja pomera granice i ruši predrasude. Bilo da se aktivističkim angažmanom bori za svoju zajednicu ili sedi za volanom taksija ili zabacuje udicu na obalama Lima, ona sledi svoj put i svoj život. U današnjoj epizodi saznaćemo zanimljivu i veoma inspirativnu životnu priču gospođe Elife Solaković. Gospođo Elifa, dobrodošli u emisiju Moja životna priča. I hvala vam pre svega što ste nas ugostili u svom domu ovdje u Brodarevu. Hvala i vama što ste me pozvali. Brodarevo, mesto koje pretpostavljam ima veliki značaj za vas. Ovdje ste rođeni, ovdje veći deo života ste proveli, je li tako? Jeste. Rođena sam 1.4. u Kruševu, to je jedno selo iznad Brodareva, pošto mi je otac odozgo. Kako bih rekla, kad sam mamu pitala da bi saznala koji mi je poznaje, kad sam rođena, kaže 31. si rođena u vrijeme kad se pale lampe. I ja sam morala sad da kontam kako je to. Živjela sam ovdje, moji ti amidže oselili su za Novi Pazar, što je mene strašno teško pogodilo. I vrlo često sam išla kod njih dok sam mogla da idem. 66. godine oni odsele za Tursku. Ja zamalo nisam nervni slom dobila tada, jer sam inače emotivna i vežem se za ljude. Kako pamtite to detinjstvo? Ima braća, sestre? Moje rođene sestre su ovdje, braća nemam, a to su mi braća od amidže. Veruješ, Aco, prvi put kad sam otišla u Tursku, kad sam došla u to selo gdje oni žive, ja sam se štipala ovako za obraze da vidim sanjam li ja. Pa možda zamisliš koja je to želja bila i... I ovo me samo interesuje. Ime Elifa, jako neobično i jako retko ime. Da li ima neko posebno značenje? Elif na arapskom znači jedan. A ja kad me neko pita za ime, kažem prva jedna, jedina i nijedna druga. A mama mi je dala ime po Elifi, ne znam kako se prezivala. Mislim da je Jusuf Muškić, meni je brat od tetke, a Elifa je njemu nešto svoje, šta, nemam pojma. Tako sam dobila to ime. Ali je jako retko i neobično ime. I dan danas. Pa jeste. U Beogradu zovu me Elifa, ovdje zovu Elifa. Školu, gdje ste išli u školu, osnovnu? Osnovnu školu sam, to ne smijem nikako da zaboravim. Ovdje je živio Smajo Rovčanin, rođak mog baba, i ja sam se družila sa njegovom ćerkom, Zubretom. I oni u septembru, mjesecu, oktobru, kad li je bilo, ne znam, osele do Prijepolje. I ja sam danima plakala. Za njima što su oni otišli, što nemam s kim da budem. I onda moja majka uzme mene za ruku i odvede kod Branko Zejak, mi je bio učitelj. Januar mjesec, posle raspusta, kaže Branko, molim te nek ide, hoće da poludi za ovima, da se malo zabavi. I ja pošla tada u školu, znači sve sam u životu bi bilo drugačije. I on kaže, ona bistra može da ostane. Znači, moj prvi razred je počeo u januaru mjesecu. Osnovnu školu sam ovdje završila, posle toga upiše se u Pljevlja, pošto i Pljevlja doživljavam kao rodni grad, majka mi je Pljevljanka, tamo sam dane provodila. Nikad neću zaboraviti 29. novembar. Pljevlja su bila tada, ne znam kako bih rekla, toliko napredna, sa doma vatrogasnog, svakog 29. bio je vatromet. To je za mene dijete sa sela, to je bilo nešto posebno. I tada sam upisala ekonomsku, mada sam prije toga pokušala zubotehničku u Sarajevo i nisu me primili.
Išla sam do oktobra. Majci moje je bila želja da me vrati u Sarajevo, što je napravila veliku grešku. Jer sam ja već bila, znači, oktobar mjesec, oni su mene za rok odveli u Sarajevo. Znači, škola već ide, to je stručna škola. Mjesec dana škola ide, ja dolazim. Kad se bacio, išla sam tamo 3 godine, u maju mjesecu napustim školu. I to za takvu glupu stvar nikad sebi neću oprostiti, ali sam posle toga pokušala svoju djecu da nadoknadim to što ja nisam uradila. Kad su boksovali Clay i Fraser, koja je to godina bila, ne znam, i ja kod gazdarice koja je zastanovala, morala sam da ustanem, a tamo su iz druge sobe došli da gledaju dvojica koji su stanovali kod nje i ne odem u školu taj dan. Nisam imala opravdanje. Drugi dan nema opravdanje. Mene je bilo sramota da se pomolim u školu. Kad sam pošla kući s koferima i sreo me profesor fizičkog, ovako je stavio ruke, molim te, vrati se, ali veruj ja da nisam otišla da pokupim svoje stvari iz zubotehničke škole. Mada sam bila, ne mogu da kažem dobar đak, ali sam bila dobar stručnjak. Radila sam zube, mi smo proteze tada radili. Sad kad idu više praktično nego teoretske, a mi smo radili 3 dana u nedelji od 7:30 ujutru do 7:30 navečer praksa. I onda napustim školu, dođem ovde, ne znam ni šta mi bi udado se, ne znam, nisam ni znala 17 godina čoveče. Jako mladi ste se udali, za 17 godina. Ja kad sam se vratila sa bračnog, shvatila sam šta sam uradila. Ali tada sam natovarila tovar na leđe, da kažem, moj muž je dobar čovjek, pošten čovjek, ali on zna, učitelj je bio, dnevnik, hemijska i to je to. A ja sam drugačija. Naša stara kuća je bila pokrivena daskom. I kad sam se udala, kaplje mi na glavu kiša. Iste godine, u avgustu sam se udala, u novembru prekrili smo kuću. I od tada je prošlo dugo, preko 50 godina ste u braku, je li tako? 50 godina, 71. godine, već više od 50. Znači, srebrna svadba je bila? Bila. Zastanem kad se sjeti samo neki dana. Onda smo pravili ovu kuću, ali Halčo Balićevac ekonomista, mi smo se družili. I on jednom kaže kako je dobro imati čekove. Ja otišao u okolicu, neće niko da mi potpiše. Jer nije kolektivno bilo. Ja sam nekako iznajmunizala, te mi potpišu mene bankovne čekove. Ja sam čekovima kuću pravila. Odem u Novi Pazar, uzmem 5000 komada bloka, pola prodam, pola mu ostane džabe. Tako je bilo dok nismo ukrovili. Kad smo ukrovili, onda smo čekali godinama da se završi. Pomenuli ste Sokolicu. Je li to bio vaš prvi radni angažman ovdje u Prijepolju? Jeste. Počela sam da radim kod oca 72. godine. Onda pokojni Radomir Baković, on me je zaposlio. Tu sam radila 5-7 godina. Onda sam otišla u samoposlugu, jednom bila sam zamjenik šefa i 88. godine sam uzela supermarket, dali mi. To je bio objekat. Ja kažem, juče sestri kad su se vraćali iz Bijelog Polja, tada šta je kod nas u radnji bilo. Sad ne mogu niđe da nađem, možda po Beogradu ima, ovdje nema. Pa nema šta nije bilo. Tu sam bila jedno, do propadanja da kažem, onda sam uzela u zakup prodavnicu sa 10 ljudi, bilo je vrlo teško. Nije samo što su bile dažbine, nego što je, možda je glupo da kažem, došao je jedno večer inspektor i kaže daj mi 10.000 da ti ne radim popis. Pa rekao, ne dam radi. Uradili su popis, 3000 artikala je bilo. I žena iz Nove Varoši, zaboravila sam ime, inspektor je bila, kaže u istoriji mog grada ovo me nije našlo, ali ja moram da te kaznim. Vjeruješ ti to? 5. februara su radili popis. Ne, 4. februara su radili popis, a u knjigu sam ja opisala 5. Znači, do tada sve je bilo knap.
Nije bilo sve kako, davala sam školi nešto za kuhinju, nisu mi bili platili, imala nešto malo veresije i onda se svi rasporedili da radimo popis. Pa sam određene stvari pisala nekoliko puta, tako da je meni manjak bio 30 starih dinara. I tada ta inspektorka kaže, ja moram da te kaznim, ali knjige su uredne. Tako je prošlo to, onda je došlo je bombardovanje. Tada sam prvi put otišla na pecanje. Muž me poveo. Zanimljiva priča. Jedna ste od retkih žena u Prijepolju koja se bavi ribolovom. Kad se javila ta želja? Ma nije mi to... Zato što radnju zatvorila, narod otišao, kafić, nema naroda, nema ništa. Hoću da poludim. I onda je muž bi rekao, hajmo da idemo da pecamo. I otišlo gore od Jabuka, to je možda do 5-7 kilometara odavde. I išla sam pješke pored Lima. Sve s kamena na kamen. I meni se to dopalo. Onda sam počela da idem svaki... Rad bi bio u kući ako me ne povede. Onda sam počela i sama da idem. Jednom se desilo, mi dao ribicu ko da je bovom bila zlatna. I zakačim ja onu ribicu. Šta da mu kažem kad dođem? I ja fino obučena do ovde zagazim, iščupam ribicu, došla kući, kaže, samo Rahmeti Selem Gredeć, kaže, to radi i ti, niko više. Za malo batine, zato nisam dobila. Što sam to uradila? Jednom decembar, novembar, ne znam kad je bilo, otišli mi da pecamo, sejao grom, ulovio je jednu mladicu. A ja sam od Mlađe Obrenića, ribolovca, čula da oni idu u paru. I on je ulovio mužjaka i ja tražim ženku. Sve po priči. I bili mi na Tišicu, pecali noć, Ramazan, hajde Elifa neću. I ja zabacim, tada sam pušila. Ona je zgrabila, ali ja umjesto da zategnem, nemam ja iskustva. Ja sam popustila reducir, ona otišla skroz dolje. A meni žao što je ne izvukla da mu pokažem da i ja vraćam ja. Ona se jadna izmorila koliko je. Vraćam ja onu udicu. Kad sam je viđala, moje sreće, štap je bio iz 2 dijela. Ja sam to mogla da prekinem, da je uzmem. Ja sam štap onako iz oba dijela pod pazuho. Onu mladicu nisam znala koliko ima on iglica. Zube u stvari. Sve mi je ovdje krv bila. Nju u ruke 5,5 kila imala. Kad sam došla kući, ovdje su me bacili. Kaže, Boga mi mahluk nađe. I od tada do danas ribolov je ostala velika ljubav. Pa jeste velika ljubav, ali... I šta za vas predstavlja ribolov? Ja sam, znači, veliku energiju je meni kafeć oduzimao. To je bilo, Aco, u ono vrijeme po 150 ljudi. Oni se zavade gore po Nemačkoj, dođu da rešavaju ovdje. To su mlada djeca bile, najstarije je bilo 25 godine. Imali smo 3 vrata, ja po cijelu noć, dok bi kafić radio, od jednih vrata do drugih, do trećih, posmatra šta se dešava, imala sam uvid sa svih vrata, da ne bi neko nešto sprečavala sam x puta, baš iz tog razloga što sam bila obazriva. Dženan kad je došao da radi, nije imao auta, u 6:30 bi došao lokalom, lokal bi bio dupke pun. Pričam o Dženanu Lončareniću koji je pevao tada. Da, tada kad je kafić bio. Koliko on je ostao, misli, 2 godine. Odavde otišao je u San Marko, od njih je otišao kod ovoga. Ja sam vikala Manu, hajde da se mi poražemo, da mu platimo da snimim ploču. Jer ste tada već vidjeli neki potencijal u njemu? Ne, Dženan je prvo veliki čovjek. Što se meni kod njega dopalo, za mene je veliki čovjek. Znači, za ono vrijeme dok je bio ovde, kasnije, možda smo se 1-2 put sreli. Što je bilo momaka iz Prijepolja, njima je bio poligon Bila Laguna. Žare Mali bio 7. 8. razred, Enis Memović, ne znam, Atko Kahrović,
neki momci iz Priboja, da koga ne zaboravim, Planić su bili na otvaranju. Mnogo energije meni kafeć oduzimao. I onda je ribolov bio neki ventil. To je bilo za mene, imala sam stolicu i određena mjesta gdje sam mogla, ako neće Džemko sa mnom sama da siđem, sjednem po 3 štapa. Jedan na dubinku, one mušice, za mladicu obavezno. Gdje sam otišla, mladica viđala. Kad sam ovu veliku lovila, dobila sam nagradu 2003. godine kao najveći ulov te godine. To je bilo kod Buruma. Otišli mi, kad je ona zakačila. Pa moje sreće, pa to ne može da se... To ko nije... Jedino ko je strastveni ribolovac, on može da zna što to znači. Kad sam izvukla 10,5, ovako nastao kad sam je stavila, evo lika je bila. Ste ponosni, pretpostavljam, bili tada, srećni. I dođemo mi, opet se vraćam na mlađe i na parove kako idu zajedno. Idemo mi sutra, viče meni Džemko, haj ti gore, a on stao tu na to mjesto gdje sam ja tu veliku lovila. I ja odem od njega kao do kraja sobe. Prvi zabačaj. Ona je pojela do škrga, znači nije mogla pasti, šansa nije bilo. Rekao, džaba ti je bolna, vidio da me hoće. Kao član ekipe Prijepolja nastupili ste i na jubilarni Mosi 2013, je li tako, u Prijepolju. Kako pamtite to iskustvo? Super, tako mi je bilo lijepo s onim ženama. Takmičili se, bile su neke žene iz Požege, one su imale dobre onu smesu što su im pravili. Ali ekipa je bila ekstra. Meni je bilo stvarno žao, mi smo bili još jednom, 2 put, jednom je ne znam gdje smo ono bili, u Novom Pazaru i još jednom smo u Novom Pazaru ukrade meni Sulejman taj što je merio ribu 400 grama. Bio je Vlade. Ja za mnom nervni slom nisam dobila ću da se bijem s njim. Jer Prijepolje dobilo da smo mi uzeli zlato. Ali tu je politika umiješala prste, trebao da ide Mosi na drugo mjesto i kako će, šta će. Mene hoće riba. Eto. Što sam prestala da idem? 1.500 eura sam ja platila kaznu. Što je drugo dijete pecalo, ja nisam. Na mrežu. Ali uzela sam njegovu ribu u svoj auto. I sačeka mene Milan sa policijom na most. To je bilo preko Lime. I 2 svedoka. 3 svedoka. Da li je on njima priprijetio ili im rekao vi možda... A ne, on je meni prvo nego što se to desilo. Ne, tada je to bilo. Zove mene telefon, kaže daj mi 25.000 dinara, nećete više dirati. Možda pecaš gdje hoćeš, samo mi kaže gdje si. I napiše mi prijavu i meni dođe kazna 1.500 eura. Ali za moju sreću, on je nešto zabrljio tamo malo žešće i jedno sam samo ratu platila, ono kad je nešto bilo ko šljunka, pojma nemam. To je bio razlog te više nisam išla zbog njih. Nikada više niste otišli na nivo tada? Ne. Jel vas povuče nekada nas želja da ponovo... Kako da ne, pa kad god pođem za Crnu Goru, kad pogledam pored na Bećevu stijenu, onda su one krivine, mene voda svu negativnu energiju izvlačila iz mene. Kad je, jednom su se vraćali iz Prijepolja, sve su štapovi stavili u auto. Ovoliki štik lobula bila, nisam ušte bila spremljena za pecanje. Hajmo, Džemko, da siđemo ovdje gdje ona voda ide, kako se kaže ovdje, u Strugove. Ima jedno mjesto. I mi siđemo, prvi zabačaj, ja štikle nabila ovako u pjesak. I tako je moje ribarenje. Ono što je za vas karakteristično jeste aktivizam. Aktivni ste u udruženju Žena Ekspanzija. Bili ste i članica foruma Žena Prijepolja. Pa šta vas je postaklo negdje da se aktivno uključite u taj rad udruženja i borbu za ženska prava i uopšte za unapređenje svoje zajednice? Za ženska prava, to ja sam prvi put kad sam otišla, kad me Mileva pozvala, tema je bila žene i njihova prava. Ja kad sam došla kući, ja sam bila drugačija. I savjetovala bi sve žene, ali naše žene ovdje iz Brodareva, ne znam kako bi rekla, ne postoji način da se privuku
da što budu u većem broju. Ja sam Mengi predlagala, hajde da napravimo jedan izlet, ne u okolini, hajmo da odemo neđe dalje. Da uzmemo kombi, da odemo do Turske, da odemo do mora, da privučemo žene, da izađu iz kuće. Ali ja podržavam sve što radimo. Koliko je važno da aktivna, zapravo koliko je pre svega teško biti aktivna žena u jednoj maloj sredini kao što je Brodarevo, pa i Prijepolje, boriti se za neka prava, ne moraju da to budu prava žena, već prava da se posvetimo i ekološkim nekim problemima i svim drugim. Koliko negde to, koliko vas potiskuju? Vrlo teško. Sapliću? Vrlo teško. Ja 100 puta kažem, meni je žao što opština Prijepoljska, tako da kažem, smatra da smo mi građani drugog reda. Znači, kod nas se apsolutno ništa ne dešava, isto ono kad se da cuku, ono što ostane, to se da Brodarevu. Borimo se koliko možemo, ali evo, napravili su onaj nasip dolje. Zamerit će mi mnogi što ovo kažem. Ali znajući i živeći ovdje ovoliko godina, Lim je okean kad padne kiša. On će ono da prvi put bude velika, on će ono povući. Ali gledam kako u Prijepolju napravljeno ono šetalište pored Lima, ja sam mislila da će kod nas biti onako nešto. Ali vi ne odustajete od te borbe da unapredite uslove života u Brodarevu, počev od zdravstvenih usluga, ekoloških tih nekih problema? Evo, mi nemamo drugu smenu. Ja imam auto, imala sam auto, baba mi je kupio kako se sudala, da kažem. Ja mogu svako doba da odem, i koliko sam puta bila od visokog pritiska u hitnu, koliko je samo bilo Brodarevaca dolje sa mnom zajedno koji su plaćali taksi da dođe. Pa dobro, ne mora, neki dan ne znam koja je ministarka izjavila da u Srbiji će svaka zdravstvena ustanova, odnosno dom zdravlja, imati treću smenu da pomogne ljudima. Ja sam je napisala mail, molim vas odgovorite da li smatrate Brodarevo opštinom Srbije i da li možemo mi dobiti bar drugu smenu. Pedijatra nema, ovdje radi doktorka Elvira Špirtović, pa ona za jednu smenu ona crkne od posla. Sestra mi isto radi tamo, kad dođe kući ona mrtva padne. Znači ne može da se izdrži, ali šta se dešava? Oni prime ljude za Brodarevo i budu 1 godinu dana i oni odoše. A ja kažem, ljudi koji rade u Beogradu, nisam sigurna koliko je kilometara centar Beograda Višnjica. Pa ne ide da radi u Višnjicu, nego gdje se zaposli, jesam li pravo? Jesam. Mi nemamo. Eto sad, ni pedijatra nema, druge smene nema. Meni je žao, ja... Ali ne odustajete od vaše borbe? Ma ne odustajem, ali... Kako ste došli na ideju da se bavite taksiranjem i kakve su reakcije okoline bila? To me interesuje. Ja sam inače posebna i drugačija. Uvijek sam išla ispred. To je bilo kad se odvojila Crna Gora. I moj džever Ize Solaković, on je taksista. I zove on mene jednom, Snaho, hoćeš li da ideš, kaže, trebamo putnike da povezamo za Crnu Goru. To je, autobus dolazi od ovde i uzmemo mi putnike, ovde idemo do gore, ako ima koga da vratimo, i to mi je bio posao, samo da odem i da se vratim. I prvi put kada je mene doveo, rekao pa gdje si našao ovu ženu, čoveče Boži, da dam putnike? Kaže, posle, naljutit će mi se, kaže, Izit, ali Boga misli dobar vozač. Da li vam je taj posao doneo neku zanimljivu anegdotu? Pretpostavljam da je bilo zanimljivih nekih stvari. Bilo je svašta. Mislim, u jednom trenutku bilo mi, morala sam da nose žene ove iz Čačka, nose kajmak, to su 2 cegera. I dođemo na granicu, hoće da im ono uzmu, to nije moje. Pa moli, pa kumi, pa
dok nije 93 godine ova imala dolazile svake subote, kad je pazarni dan, ona je bila gore. I dan danas vozite, taksirate? Autobus ne ide, ali sad idem ponešto ponesem, neko vam dođe, neko me zamoli, na primjer, oni ne mogu direktno gore, treba mu haljine, trebaju cipele, svašta nešto. Neko hoće da ode da se namiri. Uglavnom svaki dan. Pita me kaže neki dan jedan policajac, kaže više ovdje nego ja. Rekao, ja ako nemam nikakvog posla, izmislim da dođem. A da li je bila reakcija tipa, ajde, možda od muškaraca, mene je žena da vozi, žena taksista, da li je bilo tih nekih slučajeva? Jeste bilo, ali kad ih vozim posle, ne misle tako. Sramote reći za sebe, ali stvarno sam dobar vozač. Bog čuo, đavo, ne čuo od 83. godine vozim. Znači, zaboravila sam reći kad uzela sam moju radnju u zakup na 2 godine. Poslodavac mi je bio Hasan Ramović iz Bijelog Polja, Put. Ja sam svakog dana za robu Bijelo Polje, svakog dana Prijepolja da predajem pazar. Ja sam njemu rekla, uzmi me da radim svojim radnicima, ja nemam para da radim, umijem da radim za platu. I on je prihvatio, međutim, malo poslije toga je bilo bombardovanje, ali što se tiče, ovo govorim iz razloga vožnje, znači aktivna sam bila non stop. I dok sam bila šef u radnji, sve što se dešavalo, morala se ići u Prijepolje. Tako da smatram sebe dobrim vozačom. Bog čuo, đavo ne čuo još nikad. I jeste mi jedan presjekao u Strugove. Ja pošao da ga pretičem, onda kod Rovčana. I ako sam pošao da ga pretičem, on mi posječe, ja morao da skrenem. Bilo je poledilo, ja na kočnicu, ali vama poledilo skroz bilo, okrenuo se u krug. Umjesto da stanem, mene ufatila huja, ko što sam inače takav tip, ja sam za njim i preteknem ga i stanem kod samoposluge i kod pekare i stanem prepriječem put da ne može da prođe i otvorila mu vrate, ovako ga ufatila. Veruješ li? On jedan mrtav, pijan, on ne može da gleda. Pomenuli ste malo pre tu Sokolicu i da ste bili poslovođa u to vreme. Je li tada bilo nekih predrasuda? Tada je manje žena, čini mi se, bilo na tim pozicijama. Da budete vi šef nekom muškarcu. Je li bilo nekih reakcija tada? Kako nije bilo? U stvari, ja kad sam taj objekat uzela, nas je bilo 16, 14 žena i jedan muškarac i ja. Meho Kriještorac. I bila jedna Anica iz Prijepolja i on kaže sve oko Anice i otišli jednom u podrum dolje, a on kukao da Elifa, spašavaj me. Bilo je lijepi stvari, mislim. Ja sam i dan danas ostala u najboljim odnosima sa svim radnicama, jer sam i ja jedna od njih, ja sam dugo vremena radila to što, nisam ja smatrala sebe, ja sam sa šef, pa ja, kad bi došao kamion iz Aranđelovca, ja bi stala zajedno s njima, s ruke na ruku kako smo istovarali. Ako se kreći, po 2-3 dana bi dala, ako su slave, ako su rođendani. Volila sam i poklone da im kupim, uradi popis, ako ima nešto viška, podijeli sve. I pravo da ti kažem, smatram da u ono vrijeme nisu trebali meni to da daju jer neko bi iskoristio na drugačiji način, ja nisam smela. Znači, nikad nisam smela da sakrijem ni kafu, ni cigare, akciznu robu, ni alkohol. Sve što sam mogla da uradim, da platim situ neku kaznu. Jer moj rahmetli baba mi je rekao, povedi računa šta radiš, Feho Rovčanin otišao u zatvor, zato što je davo i kapom i šakom i gdje trebao, gdje nije trebao. To su ta neka moja iskustva, ali fino mi je bilo. Žao mi je. Sad kad prođem pored Sokolice, suze mi pođu. Veruješ li? Imalo je divnih ljudi, nekako smo bili skroz drugačiji. Evo, neki dan s kim sam pričala pa mi je rekao da je Vučko umro. Toliko mi ga je žao. Ja ga nešto pomenu, kaže, nije više živ. Lepa vremena, lepe uspomene.
Ma, uspomene najljepše, stvarno, drugčije smo skroz bili nego što je sad. Da li je bombardovanje uticalo? Nekako smo se više razjedinili, više nema ni druženja, ni sjela. Mi smo znali da napravimo sjelo kao da je svadba. Svake subote na drugom mjestu. Imali nas je do 7-8 parova i pravili bi fešte. Voljela sam da pjevam, htjela sam da budem pjevačica. I kad sam bila u Sarajevu u školu, odem ja na audiciju, bio je Jovica Petković. Ali počela sam da pjevam neku pjesmu koja je bila mnogo zahtevna. 14 godina, 15, kaže, kad ti porasteš, moj sin svira harmoniku, pa dođi. I želja mi je stvarno, htjela sam se prijaviti za ovo, nikad nije kasno. U početku. Rekao, žao mi što se nisam prijavila kad je bio onaj čobanin iz Sjenice. Tada sam trebala se prijaviti s njim, a sad su već mlađi ljudi. Čim pređe 40, on je došao u nikad nije kasno, nema šta tu da traži. Nikad nije kasno ni sada. Ko zna? Ko zna. I ko to zna? Tako je, upravo tako. A da li ste se nekada suočavali sa tim predrasudama zbog toga što radite, ajde da kažemo, takozvane muške poslove? Bili ste šefica, vozili ste taksi, što je neuobičajeno, ribolov. Je li bilo predrasuda i kako ste se nosili sa tim? Pa, pravo da ti kažem, mnogi to ne odobravaju. Ja kažem, mnogi ljudi me, ne mogu reći ne vole, ali svi bi željeli da njihove žene budu kao ja. Ja to tako gledam. Ja sam se borila i sa svojim mužem da dođem do neke pozicije. Uspeli ste? Ali ne odustajem. Ja jednostavno, kad su moja djeca bila mala, ja sam stvarno, jednostavno uvijek sam oskakala do okoline. Ja odem u Novi Pazar, pun škaf, kupim materijala. Uzmem burdu i sašijem. 38, 40, sve različite stvari. Ja sam prodavala. Ovo nam je stara kuća, prodali je, imali smo tu jednu garažu. I ja vičem mužu, Džemko, molim te, hajde mi napraviš butiku. Pojam je bio, niko nije imao butik tada. Ali ja sam imala butik pokretni u auto. I prodavala sam ne znam koja godina bila, malo pred bombardovanjem mislim, Jugo je koštao 22 miliona. I nađem ja u Sarajevo preko rođaka jednog, ali nemamo para. Možemo da podignemo kredit 10, ali nemamo ovo ostalo. I ovi, eto, kad hoće Bog, ovi iz kulturno-umjetničkog društva traže ko će da im sašije nošnje. I ja odem i kupim. Ja sam njima za nedelju dana uzela 11 miliona. Eto, i kupili smo kola, znači pola je bio kredit, pola je bio moj rad, nedelju dana je bila radionica u mojoj kući. Samo rukavi se šiju. Volim i te ruče radove. Je li dan danas sednete za mašinu i šijete? Pa sebi pletem dosta. Kad su mi djeca bila mala, Džemko volio je malo da ćefne po kafanama, ja bešku ljuljaj, pleti, heklaj. Imala sam ovdje jednu komšinicu, Dušku Puletić. Mi smo vršnice bili. I ja kad sam se udala, oni se igraju žmure i ja s njima. Toliko ste se mladi udali. Pomenuli ste u više navrata decu, imate 2 sina, je li tako? 2 sina imam, 2 doktora nauka. Ja kažem, to je za jednu ulicu puno, a ne iz jedne kuće. Ali, zato što sam ja napustila školu, to sebi nikad nisam oprostila, rekla sam, zadnje iz anokata što svijet kaže ću dati, ali ću njih izvesti, neka završe fakultete, pa neko pa kanale. To ste i uspeli? Eto, da. Nije bilo lako? Ne, to su bile teške godine? Najteže godine, kad je bilo i bombardovanje i oni u Sarajevo, ni da ih vidim, ni da pošaljem, ali imala sam tamo Dajđe, sestru ovu jedno vrijeme, onda je ona otišla sinu igru košarku, Alen Trepolovac, otišla je za Bolonju sa njim, onda su oni ostali kod ovog Dajđe. Uglavnom, teško je bilo, ali
Ali ste uspjeli u namjeri da završe fakultete, evo i doktorate. Ja znam kad je Miki upisao u 27. godini psihologiju, svi su mi rekli, dokle više, mislim, možeš li da izdržiš, da radiš? Rekao, hoću, ali još ovu godinu i ne kajem se nikad u životu. Eto. Što kaže, on pronašao je sebe, bio upisao prirodno-matematički, nije mogao da da analizu. Tako da je, eto, 3 knjige uradio. Živi u Sarajevu? U Sarajevu živi i predaje, baza mu je na Palama. Tu je počeo da radi, tu su ga primili. Erko je ovdje, je li tako? Erko je ovdje, bio je nekoliko godina je bio na brodu, ostao je bez posla. Oženio se, ima 2 djece. To mu je najveći uspeh u životu. Biće svega. Sad je počeo da radi u školu. On je završio DIF, je li tako? DIF. Magistrirao, doktorirao, sve. Unuci su, pretpostavljam, sad najveća razbibriga. Ima malog jednog, on je došao malo prije, kucao je tamo na vrat, otvorio je i nikomu ništa nije rekao i vratio se nazad. A rekla mu ja, zvaćete te slikaju. Tu su sa vama? Oni su gore na spratu odvojeni. Ja i muž ovdje. Ovaj stari ima 2 sine, 14 godina, ali mnogo i forsira. Ja kažem, Miki, pa pusti dijete nek živi, te ovu sekciju, te onu sekciju, te klavir. Kaže onaj mali, kaže, Nana, ja samo tebi da pričam koje su moje obaveze dnevne, da se začudiš šta ja se moram da radim. Ali, kaže Miki, bolje je to da radi nego da pođe kud ne treba. Ali jednostavno više postalo dosadno. Ponosni ste, pretpostavljam, na svoje sinove, osim toga da moraju da završe fakultete, pretpostavljam da ste ih učili i nekim drugim moralnim vrednostima. Jesam i ja i muž, i to su iz kuće ponijeli i takvi su ostali i to mi je drago, bez obzira na dešavanja koja su bila, zato što u određenim trenucima nisu htjeli da budu ono što oni nisu. Ne bi da pominjem neka imena i uglavnom pošteni ljudi svojim radom su sve stekli, nisu imali ni baba, ni majku, ni pare, jednostavno su učili. Eto. Miki je predavao u Novom Pazaru i ne znam kako su mu rekli, može li neko je bio bolestan pa da ne može da potpiše kao ocjenu ili ne. I posebno mi je drago to što se stvarno, što su izrasli u poštene, prave ljude. Eto. Šta vas danas najviše motiviše da ne odustanete, pa čak i kad je teško? Pa čini mi se kad bi ostala da ne radim ništa, ja ne bi dugo živjela. Eto. Iz kuće ne bi izlazila. Volim da radim, ja sam takav... Jedne godine to sam radila i ovo sam zaboravila reći, kad su djeca bila mala, mašinu nastoja sam šila zapare. Imala sam jedan posao, radila sam prodavnicu, ali kad usvajam djecu, uvijek sam radila nešto novo. Ne možete bez rada? Ne mogu bez rada. Pa makar i ko pazarci kupi za... Kaže, kupi za 2, proda za 1 dinar, ali se radi nešto. Vrsta ste kuvarica, to znam. Jesam. Pravite dobre slatkiše i slaniše. U to su naši gledalci imali više puta priliku da se uvere. Čuvate tu tradiciju negde tih starinskih predstega kolača, je li tako? I slanih jela. Ja sam neki dan pravila pržu, to je... Slikala sam. Ovako je bijel trbušak onaj. Ali sve kazanima. Ljutio mi se sin, Erkov, majko, šta će ti? Ja sam kazan kupila, jedva sam čekala da rode šljive da miješa. Što je rekao da dijelim? Eto, hoću da poklonim. Volim da jedem, volim da poklonim, a mi Bog daje. Tako je, to je negdje i smisao života. Da li ste ikada pomišljali
da odete iz Brodareva i da li ste imali priliku da odete iz Brodareva? Jesam, ali kad je rat bio, nisam mogla da ostavim baba, bilo mi je žao. Sjećam se samo koliko je on bolovo što su njegovi odselili za Tursku. Ja sam govorila mužu i djeci da idu onda kad je narod išao. A druga stvar, Brodarevo je mjesto sa najmanjim brojem dana magle. Klima je ovdje fenomenalna. I bez obzira koliko ljudi su ipak ovdje i dobronamerni, ima u svakom žitu kukolja, ali Brodarevci su posebna priča. Ja sjećam kad smo mi išli na zabave, pa nas odavde, moje sestre folklor igraju, pa povedi kolu, onda se išlo 29. novembar, pa 22. pa Nova godina, pa 8. mart, nije bilo fešta u novom hotelu onom. Kaže, nije moglo zapasti od Brodarevki. Ja kažem, ako se sjeća tacu, jedan podatak je postojao, kaže, manji broj stanovnika, a veći broj intelektualaca, nije to sad kako su moja djeca. Nazad kod gore iz jedne kuće ima 7-8. U Prijesnačama gore dvojica, trojica su dekani gore po Podgorici. Znači, manji broj stanovnika, a više intelektualaca kao što je Brodarevo nije. Rifat Ramović, doktor nauka u ono vrijeme. Drugačiji smo. Ali nas Prijepoljici, mi se žene jadne borimo koliko možemo, ali slaba fajda. A doće vrijeme sigurno. Kad tad? Ali ne odustajete. Ne. I na kraju, kakvu biste vi poruku poslali, ajde kažemo, ženama koje žele da žive slobodno i da se pitaju, ali se negde plaše da naprave taj prvi korak? Pa ne treba da se plaše, prvi korak je najteži, ali treba i da se bore i da idu naprijed. Ja sam na početku rekla, kad je mene Mileva pozvala, ja kad sam se vratila sa tog sastanka i da posjećuju sastanke i radionice, njima se čini, hajde nije to ništa. Jeste. Prvi put kad sam otišla i kad sam slušala kako one žene pričaju, nisam ja bila glupa ni tada, ali uvijek se sklanjala. Kad sam došla kući, nema više. Ovako sam rekla. Eto. I promijenila sam se skroz. Znači, skroz sam se promijenila. Poštovat ću te, ali jednostavno neke stvari i da nisam tako radila, ne bi ni ovu kuću imala, ni mnogo što šta. Gospođo Elifa, hvala vam na tome što ste podelili ovu životnu priču sa nama. Ne znam koliko je bila interesantna, ali... Sasvim interesantna. Možda sam nešto zaboravila, inače po prirodi zaboravljam. Hvala vam još jednom na gostovanju u ovoj emisiji. Želimo vam pre svega puno zdravlja i još mnogo ideja u vašem životu. Hvala vam. Hvala. A hvala i vama, poštovani gledaoci i gledateljke, što ste i ovoga puta bili sa nama. Do naredne životne priče ostanite uz program Televizije Forum. Prijatno!